नमस्कार साथीभाइहरु अहिले चाहिँ म यो एउटा कोरियाको एकदमै प्रसिद्ध कफी शपमा छु यो कफी शप चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध रहेछ यहाँनेर हामी दुई पटक भयो हैन अब एकदमै धेरै मान्छे आउने चाहिँ यहाँ भित्रबाट चाहिँ कफी पाइन्छ भने यता चाहिँ मान्छे नै मान्छेको एउटा एरिया रहेछ अब यो सबै हामी घुमेर तपाईहरुलाई देखाइदिन्छौं यहाँको विभिन्न गार्डनहरु पनि देखिन्छ देखि लिएर यता हाम्रो रमाइलो एउटा भाग हाम्रो घोडाको स्केच काठबाट बनाइएको रहेछ यार यो चाहिँ एकदम आर्टिफिशियल चाहिँ भए पनि नेचुरल टाइपकै देखिने रहेछ अब साइड देखिने भागमा पनि जाँदैछौं यता पनि एकदमै रमाइलो छ ल वाओ भेरी नाइस ल यो पुरा हावाले उडाइदिरहेको रहेछ तर पनि के ठीक छ दामी छ ल यता आनन्दले सुत्ने बस्ने ठाउँ पनि रहेछ यी सर्र गर्न मिल्ने आनन्दको ठाउँ यहाँ हेरौँ न यहाँ चाहिँ दुईजना बस्ने ठाउँ रहेछ तर सिट खाली छ है फेरि यहाँनेर के कसो हो भन्ने कुरामा सर हजुर यो स्पेशल कसैलाई अब एकजनालाई खाली पनि छ अब जाउँ न्यू खोजिरहेको जस्तो छ बाई बाई नजाउँ त्यो मलाई अब गएको गीत जाउँ न त ल जबरजस्ती खिचौँ क्या त्यो भन्दा नि अब हाम्रै आबोजी हो उहाँलाई चाहिँ मैले जबरजस्ती निकाल्नु पर्ने छ फेरि ओहो माई गड ल कस्तो दामी रहेछ हाँसको बच्चा र माउ बिमारी हिस्सा दिएको यो छोरी खुङ गर्नु आबोजी यो मङ्गनुन का साथुमा हान्दै हो यो 아니 그거는 맞는데 먹는다 그냥 먹는 거 우리 사가지고 갔다 오면 안 돼요? 안 먹어요. 그러면 뭐 먹는데요? 거기 이거 갑시다. 이 대장인가? 응. आयो आगेहरू आयो बच्चीहरू आयो सानो बच्चीहरू नि हेर्ने रहेछ अब हामी यहाँबाट चाहिँ जाँदैछौँ भनेको हामी निस्किन्छौँ अब कता जान्छौँ त थोकी हदिस फोप्सिदा हान्दा फोप्सिदा ल हामी यहाँ खरायो नि छ अरे हेर्छौँ अब खराएको बच्चाहरू के रे ओ एउटा त एक्स्ट्रा खालको छ त यार भाइ ल रहेछ थोकी रहेछ यो चाहिँ के हो भन्ने हो क्या यसरी ओ यो त के हो यो त डर लाग्दो छ त यार बिरालो हो कि 이거 노란 잎이라서 안 먹을 것 같은데. 이제 이거 손가락 저기요, 넣으면 나? 안 돼. 알았지? 큰일 나. 진짜로다 손가락 넣으면 안 돼. 알았지? 손가락 넣으면 절대로 안 돼. 이 그렇지. 그렇게 어, 가지고. धेरै प्रकारको रहेछ खरायो 좀 올라가자. 옳지, 옳지. यो चाहिँ के हो भाइ एक्स्ट्रा एउटामै छ 나와주면 돼. 언니처럼. 이거 먹는다고. 애기가 또 있어? 여기? ओह परेन ल हामी चाहिँ सरर यहाँ छिरिसकेको अवस्था छ सरम भात खाएको एकदमै धेरै मान्छे आज चाहिँ एकदम मिठो मिठो आइटम खानेवाला छौँ हामी 조금 맛있겠다. 마시는 끝에 있는 키오스크 사용하시면 돼요. 마시는 거 보고 मिठो खाना पर्छ नमिठो खान्छ फेरि 니는 아메리카노 먹는데 왜? 그럼 왜 아메리카노 에이 아메리카노 아무데나 받을 수 있잖아 그럼 이런 거 먹어요. 그럼 좋더라. 이거는 누구 했는데 누가 하고? 아버지 다시. 아 그러면 나도 이거 에이씨 그럼요. 이거 지어야 돼 아버지 자 됐어 됐나? 응. 세개 4개 2개 나온대 5개 나온대 왜? 선택 안 함. 이거는 아님. 이건 안 하는 아래 아 고맙습니다 그러면 이건 저 아 오케이 디베시도 함. 디펜시 어디 가는데? ल यहाँबाट आउने रहेछ हामी चाहिँ यहाँबाट 파기가 있으면 되나요? 파기가 있으면 되나요? 아니 보내드릴게요.
저거 있다가 문자 오면 가지러. 아, 예. 먼저 보고 있어요. 만치다 얼마나 많은지 모르겠어요. 오 마이 갓. 사람 있나? 옛날에 아버지 말하는데 사람 많이 온다 말하는데 그 시간에는 내가 사람 많이 와. 그러니까 빼시 여름 되면 시원해. 더 많이 와 여기. 그때 저잖아. 그러니까 도망갔어 먼저. 도망갔어. राम्रो रहेछ त है यो त अनि एकदमै 세다 좀 빨리 가. यो 쪽에도 많이 찍고 와 바람도 아, 또 좋네. 좋네요. 잔마이 탔네. 저기 앉아. दामी रहेछ त 저 앉았다가 그래 없다. 요 쪽에 앉아야 되는데 옛날에 아버지 하거든. 요 있네. यो पर मान्छे भएतिर धेरै जानु पर्थ्यो ल एकदमै धेरै यो तल समुद्रको साइड पनि रहेछ दामी यतातिर मान्छेहरू पनि धेरै ल आनन्दले त्यहाँ पर आराम गरिरहेको अवस्था पनि बेसी अधिक खान्न अरे क्या ल हाम्रो बोसलाई हामीले यहाँ यस्तो ठाउँमा राखिएको छ वा ताको यसै वायो पाले रानी ना भाइ यो आबाजी काची हान्छ भयो काची ओके आगो छन्माइ ठन्डे ओके अरे बेसी अधिक हान्न 니도 같이 앉아봐. 야, 니도 같이 앉아봐. 기다려야 되네 여기 야, ल एकदमै राम्रो प्रसिद्ध ठाउँमा हामी आइसकेको छ तिमी आऊ त भाइ एकताल म बस्छु दे 시원해 좋다. अलि ब्याक गरेर 아씨, 가다가 타니까 안 굴러간다. 여보세요. 니들 나온다. 이거 우리 앉아봐. 그래시. 네, ढेलाता भाइ ढेला त पछाडि छन्माइ जत्ता इधर अफ भयो त है यसो बिचमा थिच न स्क्रिन मात्रै गरेर केही हुँदैन अलि परैबाट खिच्छ फेरि आउँदैन सररा 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 물이 깊나? 물이 깊나? 한번 밑에 가봅시다. 오호, 위에 떨어져야 ए यार मलाई जाडो फिल भइसक्यो भयो त भइहाल्यो कफीको अर्डरको दिएको आइसकेको छ होइन त्यो लिन जाँदैछौँ 이건 어떻게 되세요? 네, 맞아요. 감사합니다. भेरी नाइस भाइ कस्तो दामी छ त यो जग्गा अनि त्यसै मगाइन्छ त दाइ कस्तो कफी रहेछ यसलाई भन्नु पर्यो एकदम एवान छ अब खाएर यसको टेस्ट निकाल्छौँ हामी बाटो निकालेर ल एकदम मिठो होला जस्तो छ छारी यसो ओके त्यहाँ 이거 앉아야지. अर्डर रहेछ तर दाइ यार 잡아야 돼 아버지 야 여기가 여기 와 날라갔다. 날라간다 아이가 이쪽에 와야 돼 아이씨
말도 안 되고 씨. 항공사 위에서 यता देखाऊ भाइ मलाई सर यही भिडियोमा यता टक्क घुमाएर यहाँनिर खाएको ल यो भाइ ल वा यस्तो मिठो छ खाना साह्रै मिठो गयो 선수잖아. अनि आकाशी नामले यो त साह्रै मिठो आमाजी है त्यो घोर्न नै गरेपछि बल्ल मम्मै आउँछ क्या 나도 너무 달다. 사진을 찍고 있네. 그건 안 되는데 요거 써 사진 하나만 찍고 자, 이거 들고. 하나, 둘, 셋. 고맙습니다. 춥다다. 여기도 춥다. अब त्यस्तै छ अहिलेलाई ढाडु हर्छ खाने बाटो ल आज चाहिँ यहाँ हामी खाइसक्यो अब यसपछि हामी चाम्पुङ खानालाई अर्को डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ 4 जना अब उहाँको चाहिँ एकदम राम्रो आउनेवाला छ होइन विशेष गरी तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गरेका छौँ नेक्स्ट टाइम पनि यस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि तपाईँहरू यता कोही नजिकै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा नछुटाइकन आउनु होला एकदम राम्रो छ कफी खान माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट मलाई लागेको ल थ्याङ्क यू भाइ